Fevral'ın birinde bütün dünyada halkara hicab günü kaydedildi. Müslümanlar arasında mezkur anyani 2013 senesi Bangladeşli Nazım Khan genç hanımının teşebbüsüyle көрсетілді. Ve bu anyani tez zaman içinde bütün dünyada yayıldı. Kırım Tatar kadın kızları için hicabının emniyeti ve onun milli giyim üslubumuzun ne kadar tesir etkeni ya da etmegeni hakkında bugün meraklandık. Gerçekten de günümüzde birçok vatandaşlarımızı meraklandırgan sual, Kırım Tatarlar için hicab yabancı ya da medeniyetimizin temelinde olan bir adet mi? Для Крыма это нормальное явление, когда это мусульманская в прошлом территория, да, и крымские татары голову покрывали. Особенно нужно сказать, что в период, допустим, Крымского ханства женщина не могла выйти из дома, не закрыв голову, да, то есть, но определенная традиция присутствует, когда у нас есть очень богатый женский костюм, есть марама, есть феска, да, и до 14 лет девочки носили феску. Это было нормально, и потом замужние женщины обязательно голову должны были покрывать. Ребят урбаның esas мақсады еді, бұл бойыны бұтын әргері қапанық еді, еңлері ұзын, антер озы ұзын еді, башларында мұтлақа феске бензеген насылдыр бір қалпақ веяда яулық қапала еді. Осы хиджаб дегені бұл яулық дегені, яғни яулық баш қапатқан шей. Базы ресамлар қалдырған ресімлерде біз көреміз бойлы бір сарынған, бетлері көрінмеген қадынлар юре ве базы инсанлар мына бойлы юреді Кырым татар қадынлары деп, демек бұны исбатламаға тырышалар. Бұл сырада да айтмаға мүмкін Кырым сыңғылары ачық еді. Кырым ханлығы деврінде чешет дин сайыплері, чешет миллет сайыплері Кырымға келеділер. Ve şu sırada o kegen insanlar yalnız gelmeyediler. Yani İslam'ını dünyaya darkatkan ve şu sırada Kırım'a getirgen, Kırım'da o hakkında malumat bergen insanlar yalnız gelmeyediler. Öz korantalarının, onur arkadaşlarının gelediler. Ve şu şekilde giyinген resimlerde biz ayta bilemiz şu olarının kadınları edi. Çünkü esas böyle bir medeniyet Kırım'da yaşayan halkının yani Kırım Tatarları desek esas bir medeniyet bir şekilde edi. Aslına bakacak olsak, Kırım Tatarlarının halk şekline getirgen ve onlarını birleştirgen esas diregi İslam dini oldu. Onun için milli kadın elbisesi dinimizin kanunlarına karşı gelgeni aklımızın ucuna bile gelmemeli. Mesela kadın giyiminin şalvar gibi unsurunu alsak, onlar gayet geniş şekilde olup topuklarını kapata ediler. Kulmeknin tübünden korunup durgan şalvarlarının alt kısmı balak gibi adlandırıla. 20 asırının başında saklanған demek bizde eksponatlarda biz göre bilemiz bizning kadınlarımız fes giyediler. Fes üstünden marama taşlayediler. Urbaları tamam talapga göre kapanık edi. Uzun yengler, yen kapak, el kapak diyediler. Belinde kuşağı, o günde oğluğu, boynu mutlak kapalık edi ve boynunda kokusluk, anterinin şekilde tikilgen anterinin şekilde tamam ile bütün talaplara yani deyik İslam talaplarına boysunup, bütün kadının etleri kapalı edi. Buna böyle urba giyediler. Ve aynı bu urbalar bizim kartanalarımızın akılında kaldı ve onlar hakkında onlar tarif etediler. Güzel dinimiz bizlerini herhangi hayırsızlık ve yamanlıktan korçalamak için urba hususunda bile ogumuzga mantıklı talaplar koyam. Ecdatlarımız da şariat kaydelerine riayet edip, marama, fecere, dastar ile baş ve üstlerini ortaya ediler. Cemiyet içerisinde bir edep, terbiye, namus, utangaçlık gibi hususiyetlerin bar olğanı bir cemiyette aileler daha kuvvetli olur ve aileler kuvvetli olan bir milletinin de geleceği de daha güçlü olur. Onun için ne kadar çetteki bir mevzu, hususan sadece bir kıyafet olarak korungen bir mevzu, bir Müslümanını bütünley alakadar etken, onun hayatındaki bütün saflarga tesir etken bir namus, utangaçlık abidesi olarak görünüyor. Zemanevi hayatımızda milli menligimizni chetde kaldırmayıp, İslam şartları boyunca giyinmek istesek ne yapmalımız? Eğer de millilikni saklamağa isteseler,
Ичте бір ағырлық жоқ. 19 ғасырның соңында киген урбаларны әбет заманеви шекилге біраз böyle модель етіп келіштірмеге мүмкін. Ве бұл урбаларны киселерде аслада мен белесем динге қаршы олмас. Чүнки esas талап бұл беден қапалмақ. Біздің güzel ханымлар, қызлар бүгін өз миллилігіні танытмаға істеселер, өзлерінің қайсы миллетке менсүп олғанларыны білдірмеге вебет кележек несілдерге Қырым татарларының біздің миллетімізді миллет оларақ сақлап қалмаға істеселер, бүгін бұның үшін çok бір фұрсатлар бар. Выход здесь это наши дома моды, которые должны этим заняться. Элементы одежды, в котором можно будет увидеть крымско-татарский стиль, он у нас присутствует. Это можно и в плане покроя, и в плане выбора тканей, и в плане каких-то элементов вышивки. Это все можно показывать. Шүкүрлер олсун ки халкымыз арасында медениетине первасыз олмаган ве оны илеремеге истеген истидатлар бу саада чалышалар. Бунун нетижеси оларак кечкен ел Эсма ве Зейнеп татакардашлар тарафынан иштеп чыгарылган Джевхер феслер коллекциясына кайдетмек керектир. Диніне бір яқынлық ве сыжақлық дұлған мұсылман қадыны айны заманда өз қияфетінде милли ве тамырларыны янсытқан базы өрнеклерді көрмек істер. Ve bugün bizler bu sahada Müslüman kadınının ruhi yaşayışına daha yakın olan pozisyaya cevap bergen bir unsurlar görmek isteyimiz. Ve bu sebepten Cevher kolleksiyasının ortaya çıkış sebebinin asılı dikkat etken olsanız her bir fesinin davet etkeni belirli bir kadınğa ait hususiyeti vardır. Sabır gibi, şükür gibi, namus gibi. Genç Kırım-Tatar dizайнерimiz Nize Emirşah dinimizin talaplарына riayet etken ve milli unsurlar ile urba kiymeги istegenlerge böyle tavsiyeyen bulundu. Основное отличие крымско-татарского костюма от других этнических костюмов, многих, по крайней мере, это X-образный силуэт, приталенный, то есть это ношение пояса. Конечно, цветовая гамма, она достаточно красочная, колоритная. Наши предки любили сочетать цвета. Они могли одеть, например, зеленый с фиолетовым. Это не обязательно такие кричащие цвета, это могут быть спокойные тона, но сочетание разных цветов. Ну, я бы рекомендовала не слишком экспериментировать, 2 цветов достаточно. Конечно, этнические ювелирные украшения. Головной убор, фес, конечно. Фес – это как маркер. Он сразу даст определение вам. Это будет видно даже издалека, что вы крымская татарка. Я его рекомендую носить, как это чаще всего встречается на гравюрах, немножко опуская на лоб, вот сюда. И поверх платка, я думаю, это смотрится очень симпатично. И плюс это делает образ незабываемым и ярким. Кырым эалесі Кырым-Татар ханымының тышқы қияфеті ақында böyle düşüncelерінен пайлашты. Те люди, которые 5 раз молятся, они, считаю, должны одевать платок. А те люди, которые не соблюдают намаз, то я считаю, что нет, должны как-то современно одеваться. Вот они же закрытые, девочки. По городу всегда можно узнать, кто и что. Так что вот они и в косыночках, и в длинных платьях, и с длинными рукавчиками. Но мы не из этой серии. То есть она должна быть прилично одета. Но не в платье, если еще что-то. То есть хотя бы до колен, но не выше. У нас в Чечне, я чеченка, мы одеваемся то большие платья, большие платки. Мне так кажется лучше. Красивое платье и платок. Эркунлук геджек оурбая, который у нас ляек гели и удобно, чтобы было. Мерасеме, конечно, дувалара шилере яулык байладжак. Узун хотя бы четверть элине гена олажак, пек кыса кафтаны олмажак. Мукаддес Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 59. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurar. Ey peygamber,
ханымларына, кызларына ve müminlerinin kadınlarına ayt ki, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların şerefli ve namuslu bilinmesi ve incitılmaması için daha uygundur. Şüphesiz ki Allah bağışlayıcı, merhamet eticidir. Ve unutmayıq ki Allah Teala bizlerini Kırım Tatarlar olarak yarattı. Demek üstümüzge düşken daha bir vazife ecdatlarımızdan bizge miras olup kalgan narin medeniyetimizni saklamak, yaşatmak ve gelecek nesillerimizge yetkizmektir. Aliye Seferşah, Dilever Mehmetjanov, Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin matbuat hizmeti.